Jambo Mama Alice. Jambo sana Prophet Major One. Habari yako? Nzuri. Nilitaka kukuuliza kwa nini umeamua kumtumikia Yesu? Nimeamua kumtumikia Mungu sababu nimekutana Yesu ndio ufunguo ya maisha, Yesu ndio kila kitu. Ndio maana nimeamua kuokoka. Okay. Kwa sababu umekuta nini ndani ya Yesu? Nini nakufurahisha ndani ya Yesu? Nimekuta ndani ya Yesu kuna kila kitu, kuna raha. Ni tofauti kabisa kuishi nje ya mapenzi ya Mungu na ndani ya mapenzi ya Mungu. Na hiyo ndio inasababisha umtumikie Mungu. Yes. Asante sana. Unaambia watu wa Beni kitu gani? Naambia watu wa Beni ya kwamba Mungu amewaletea nabii mkubwa Prophet Major One Search. Kila mwenye kuna shida ya kila aina ya magonjwa, vilema, vipofu, inaamini kwamba watapona. Asante sana. Majina yako ni nani? Naitwa Mama Alice Masheka, mama ya watoto wengi. Asante sana. Mungu akubariki. Asante. Asante.